Di napalabas, agayan ayat dalin ken John Ray, bana ginapapalan da Greg agayem na, kastameten ni Vilma agayem ni Lin, ti ayan ayat dagitoy. Ngem dimteng ti parikot ni John Ray, takayat da mama ken angkel na amapan iti Canada, taaddan agur uray at trabaho na. Saan akayat ni John Ray kumatimapan, ngem di nakayat apaayon ti inana, taamangan wag sakit tinakam na ketpoon ti pakatayan na, taadda sakit na iti puso. Nadanon ti aldaw apagbutbut ngan ni John Ray, simbang peten ti plintikit na, ket addan aldaw ngay papanaw na. Ita papagayam denggen ti tuloy ti pakasaritaan ana pauluan. Sika tikir ko. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Adda ka man din, friend. Kumusta ti panagsari tayo king Jan? Vilma. Ay, apa yan? Magsangit ka man din. Ayat na pasama. Dito'y kantin nga isangit ko. Apay nga min. Nagapa kayo ka ni Jan? Naglugo mo tinda dya tao. Apay, ada ka din na duktalam asabali a babae itibiyag na? Saan, Vilma? Umadayon ni John Ray. Huh? Talaga ka di ngayon sukat na ka? Saan? Mapa na ni Jay Canada. Ay, kasta ka di. Di na yung bagbaga kanya. Nabayag ka no day, Jay. Itan ang matuloy. Oh, kat nagkasat ka lang unay. Sana all. Kasano kumama ko namot na nagasatan. Kit umadayong arudan. Iso nga ruda madanaganak. Pagdanagam kumangay, kat nakasingsingpot mat di love mo. Love na kalaunay ni John Ray. Wala. Ngam narigat ti long distance relationship. Aniya? Ay sus, apo. Di pala nakapampanaw na itanti pampanunutan. Natural. Amangan no. Saan kami ito nga kita pa eh? Huh? Anya ka din tayo tangay bagbagam aya. Tsaka mo, Vilma. Nga madanagan ako. At tayo ang mapasamak dahi ta. Kansan mo man ang pampanunutan ti kastata. Ulitak, nagasat ka unay. Ha, nagasat ka. Sana all kunak manan. Tsaka mo, nupudnutan ako naman nagasat ak, friend. Makunak anagasat ka, taintun sumangpet, agkasar kayon. Kalpasan na, alaet na kamitun ijay. O di na saysayaat man ang tigasat mo nga siya. Nga mailiwak to itikawan. Anya ko mat pa kay kawaam. Sana parikot tayo ta. Tangay high-tech mat itan. Advance itan ti technology. Anya? Oh, ada Facebook. Ada Messenger. Kan, mabalin yung sarita nga agkin-kin nita babaan ti internet. May ikawag tulakit di ah. Kan, talaga ngamin nga tadanak ko. Ay, sus, kunak lang arudin nga wanrong ba nga pagtanagam. Wanangam kasanon nga no makasarak to ti sabali jay. Ay, sus! Apay, awan pa nagtalag mo iti kaya ayat mo. Amok ngamin, adun to ti suluisog ijay. Sika talaga. Uray sa dino, adda sulisog. Di pindidaytan iti tao, no, pasulisog. Huh? Oh, di uray man katagin na sidag kayo akanayon, no talaga, pasulisog. Adamot kit di rason mo ah. Jak maawatan tirik nak ngamin ni tinamuak. Agtalag ka kenkwana. Talag, iti tunggal may sa ti kasapulan iti long distance relationship. Talaga asahan na malapdan ti papanaw mo.
Wino iadayom kada kami, bro. Uwan, bro. Pudno gaya mapanawa mon, wino adaywa mon ni Lin. Awan maaramidak, bro. Kasi tinakonak, saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama. Kat isut pa kaigapwan ti dakas ang mapasamakin ko, ana. Ah, bro. Napatagmat nilin kanyak. Ngam napatagmat ti inak, anak kautangak itibiyag ko. Mawatang ka, bro, dyan. Isu nga adda ko makiddawakin ka, bro. Oh, anya day ta? Saan aga po taon panagtala ko kinilin? Saan mo ko maabaybay anti kayan ayat ko? Nay. Oh, anya ti kahit mo asawa ni ti day ta, bro? Nasingad da nga gayam. Sika ko matimang bantay, kun mang bayabay kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Apayakas na tila nga masimang pwet iha. Nagsangsangit ka kadi? Papa. O apay. Nagapa kayo kini John Ray? Adda kadi saan nyo ang nagkinaawatan? Lino ko nakakadi? Saan, Papa? Ngam pumalawan ni Jan. Pumanaw ko na iha. Papananakin, anya tiraso na pumanaw? Ag-flight na nito numayalawas, Papa. Apay, nagitkat ka din iti trabaho na? Kat mapan agtrabaho ija, bro? Inalada uncle kan auntie na ijay Canada, Papa. Kasta gayam, iha. Diyak maliklikan ti agliday, Papa. Itala nga ginadayo kami. Iha, awan met nga tati dakas na, ta para metlaeng kada kayo na ita. Isagana natin masakbayan niyo. Uwan matkit di, Papa, mawatak. Ngam, kaslasanak pa'y anak kasagana iti adayo na. Masapul nga maawatam, iha. Kamin, patya ka na saya at ti plano na iti adayo na. Diyak ka mo, Papa. Makarik na ak ngamin iti panagdanag. Anyo? Kasla marik na kat. Saan kami tunagkita? Ay nanak ko, saan aday ta ti panunutem? Saan mo kumapukawin ti panagpalag mo ti kainayat mo? Saan mo't nga iti dayta, Papa? Ngam, aduti sulisog ichay. Uray lakit to yung anak ko na ya. Lumaipapan iti dayta, kasapulan ti talag. Kasi tinakunak, Papa. Agtalagak. Ngam, di tak mababalaw na makarik na ak iti panagdanag. Amo, miha. Uray no adda ditoy, no talagang agluko, mapalilata. Papa. Ngam uray addamit iti adayo, no talaga napunlukan ka. Liklikan na ti sulisog. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. O anya, friend. Naisaga naman ti bagim, iti papano ni John Ray? Diyak ka mo, friend. Ngam, lumda nga. Taitala nga agin na tayo kami.
Maawatan ka mat kiti. Nga masapol nga iruwa mong tabagim. Talaga kasta. Sana mapuna si ti panunot ko ti negatibo a banag, friend. No talaga nga'y ayatem. Awatem ti amin. Adu ti sulisog ijay, ta liberated launay dagiti babae ijay. At least no ditoy, adu pa'y laang dagiti mangipatag iti dayaw da. Pudno day ta kinunam. Ngam kasi tinakunak, agtalik ka, ay di kayan ayat mo. Oh, madanon kayo matgayam dito restaurant, Lynn. Vilma. Oh, si kamat gayam, Greg. Oh, Greg! Di mo kadwa ni John Ray, Greg? Wen, adda nga ni kamakam na a report. Takasapulan ni boss. Wan ata ni, agluasan nito may alawas. Masapul nga rod nga the turnover report nga. Wan matkiti ang. Adda kami tayo mang take over ang kinkwana. Ni, kunak man no si ka. O, saan? Sa Balea Department ayan ko. Ay, kasta ka di. Ani, santa matang nairamraman nila ni ti saritaan. Uli, na pwede kagtagtagari. Sige lang. Okay ak lang. Kasanungay. Anya tirik natin mapanawan? Ay, sus, Greg. Di mo man sutilin tigayam ko. Ay, awan mo't gandat ko amang surdukin ko madlaw ko nga mintikin na liday na. Natural. Si kamambat di mapanawan. Lynn, don't worry. Nasing patigayam ko. Uray agin na dayo kayo. Di na kanto isukat itiganggan na at chicks. Nagkikita kayo gayam kadalin kun Vilma. Juan, napanak kami nagbirin data marik naktibisin ko. At amot nga rod pagkakumiko mamitay. Okay laan. Naskan amalpas ko dagiti reports. Takabawain mat kini boss. Anyitikon ko na da Vilma kun Lynn. Nadlaw ko ti kinaliday ti rupa. Ti kain ayat mo. Agsarak kami ng madamdama. Pagsaritaan may anasayat daytoy. Masapula. Ngumsan ka madanagan. Aramidag ti bilin mo kanyak. Agiamanak. Saan ko abaybayan ti kainayat mo? Saan agaputawan pa nagtalakokin ko na. Amumatan. Amangan na maamuan ni Rodel. Nga awanak. Day tati paggundawayan na. Di napadpadasa na paglukwan ni Lynn. Tas siyak ti makalaban na. Girl, I need you. I need your love. Ti anak ko. Hello, Iha. Papa, maladawa ka sumangpatin ton madamdama. Agkuyog kami ngamin ka ni John Ray. Kasda ka di? Alawan, Iha. Amok mo na napatag, ti pagsalitaan niyo. Ikay madanagan, Papa. San kayo kumangag panunod iti sa bali? Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Amok mo't dayta, Iha. Di napatag kita, kit amok no asino ti kaduam. Iso amaladaw ka. Wan, Papa. Amamudak man din. Diyak kaya't nga dandanag kayo. Wan, Iha. Taytalaing pa. At apay nga minaramid at iti opisina. Sige, Iha. Bye, Papa. Bye. Talaga matanagan ti anak ko. Iti panagin na dayuda iti kainayat na.
Ang no siya klaeng. At damit pagimbagan ti panagin na dayuda. Tapno masuot no kasano ti kinapud no ti tunggal maysa. Kayunan ti amin. Amok, apagimbagan tan tumetlaeng day taabanag. Nalabit, kayat ni Tiyan, ngaysagan ti masakbayan da. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in... Lin, Vilma, panawan kan ditoy. Adan ni Chan. Okay lang, friend. Good luck. Uy, si Kamot. Anyway, thanks, friend. Welcome. O sige, mapana ko ni Tiyan ni Jan. Babush! Okay, bye-bye. Aganad kayo. When? Ay, anyan ayat igayong ko. Malidayan, gaputa madayo ti kayan ayat na. Hangam no siyak. Muragsakan tamabalin aday tatidalan na makadanon tumatan ni Canada. Hello, Vilma. Oh, Greg, si kamat kayam. Oh, nasino tulurayam? Awan. Agur-urayak lang iti taxi. Pinarubuatak lang ni Lynn, tanagkuyog dan ki ni John Ray. Kunak nururayam ti boyfriend mo. Ha? Kasta ka di? Tapno san ka na marigatan nga agoray? Itulod kan? Oh, thank you. Ngamsahanan, Greg. Kababayin pa. Amang ano da makakita ka data kat maidanon iti girlfriend mo. Ay sus, siyak pa'y katipon ti pagapaan yon. Anyan. Ay, katawa ka. Ay, makakatawa kitim bagam. Awan girlfriend ko. Oh, sana all. Tila'y bagbagakon. Basta jak mamati. Oh, adaking ka no san ka mamati. Ibagbaga nga ro ng tipod no. Okay. Saan ka apilitan ang mga klon nga dan girlfriend mo? Kasi din ako na. Adaking ka no san ka mamati. Wanya, pabainan na ka di amang itulod kang ka. Ha? Sige man laangan. Abangan no kaguran nakpay no saan ka apagustuhan na mangitulod kanyak. Apay ngin paradan dito igid ti baybay ti dugan mo. Kaya't kung agsarita ta na imbag, iti maudi agundaway. Kaya't ko nga agkin narita. Kinapod no na dyan. Madanagan na. Pagdanagam ko ma. Awan raw ba nga pagdanagam, iti adayok iti danam. Dyan. Ta saan ati kinaadayo ta, iti tunggal maysa. Ti mamaglami isterik na ti tunggal maysa. Ikarikin ka dayta. Sapay la kumatakas tangag paiso. Ngam, sana mapunas ti danag ko. Apay mait, anya iti pagdanagam launay. Awan ka dit pa nagtalak mo kanyak. Agtalagkat kan ka. Ngam, kasano na makasarak kan to ijay iti sabali. Saan to ang mapasamak dayta, lab? Tasikalaang tinakaitalimang dito'y pusok. Diyan. Saan mo kumapukawan ti panagtalak mo kanyak? Si bubukol ti panagtalik ko ken ka. Pulos. Sanak nga atwa-atwa. Si kakit di nang runaket at daday di arodel anapingit nga agrayo ken ka. San mo apagdanagan dayta? Taawan ti makaartap ken ka dito'y puso. Kasta akmat, iso please, agkari ka kanyak. Orayon nak nga ore anyat mapaspasama. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Promise. San ka ngagdanag?
Adda aklat nga gururay ken ka. Agyamanak. Kanayon mo nga ipapan nga addak akanayon itisibay mo. Wen. Adayo akman iti dinam. Ipapan ko mo't nga adda ka itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kun kirid ko. Same here, Chandre. Sana tuwapulos nga paliw. Yes, I always love you forever and ever. Kastaat na dyan, sika katsikan tulaang tinakaitaliman iti puso. At ayo ka man iti dena. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak tapno tong palak ti karikin ka. Promise. San kang danag? Tada ak tulad ta nga gururay kan ka. Agyamanak. Kanayon nga ipapan mo nga addak akanayon itisibay mo. Wen. Adayo akman iti dinam. Ipapan ko mo't nga adda ka itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kan kirid ko. Same here, John Ray. Sana tuwapulos nga paliw. Yes, I always love you forever and ever. Kasta akmat. Sika katsikan tulaang tinakaitalimang iti puso. Adayo ka man iti dana. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak tapno tong palak ti karikin ka. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow. Agyaman na kiti pangitulod mo kanyak dito'y airport, Greg, bro. Awanan yaman na, bro. Katay karim kanyak. Sikapay lang ti makaamo kinilin. Aywanam ko ma. San ka ngagdanag? Adday tinatalgad nga ima ti kainayat mo. Agtalig ka kumakanyak. Nasingad na ngagayam. Kan nalablabas pa yung agayam. Taabak tapay ti kaslag kabsat. Nulabsam ti agsao. Agpada ti kawikaw ti bagis ta ako nada. Wan, kasta matirik na ken pangibilangak king kabro. Kaday di tilaglagi pam. Anyaman dagiti napatagkin ka. Napatagmatan kanya. Agyaman nak, Greg. Natalgadan tiriknak amang panaw king kuana. Taamok adi mo baybayan. Wen, sakti mang sukon, mangitulod king kuana, iti trabaho na. San ka ngagdanag? Agmulta akton. Wan na yan. Good luck, bro. Kensan ka kuma makaliplipat. Anya tirik na mita. Okay lang. Nga may kawaak. Kasano, awanan ti umawag kan ka, kan awan maawat mo text messages. Wen nga ron. Sana bale? Saan mo mataparikot ti mang sukon kan ka di balayong, kan mangitulot matlaan kan ka? Ngam. Adda pa nagbain ko, Vilma. Apay mat. Panagkunag. Awan matidakas na. Naroon na no nagtulagan da nga kayam. Wen mo't kit di Amo mo't ti kinasingad da adwa. No pay amo kamay kawa kalaan. Kaputasan ani dyan ti kadwam. Ay, wen nga rod. Awan ka di pa ti awag na kan ka? Awan pa'y mat. Siguro. Saan pa nakasangpot ijay? Wen, tadwan sa ti stop over na. Isumat lang kaya. Okay, orayam ati awag na.
Awan pa'y lang tawag ti anak ko. Mukha na pilpilit lang na panitay. Para kan kwa na matlang tay chay. Uray akin na tayo ta. No naikari nga isuta. Awan makatupag. Agayat tunay ni Chanre kinilin. Wano, analin. Anya nga tati mapasama kay ti relasyon ta. Ita nga at ni ti atayo ti anak ko. Ay, sa bagay. Piyagtatay ta. Makamutan no niya teramitan ta. Saan ka mo't itaalaptan? Kaya't ko lang matamay sa gana da iti husto ti masakbayan ta. Damo ka na pimpintas ti kasat na itiyay ngam titoy. Awan ba't kiti makunak kinilin? Ngam, saan lang mo ti kasat ako nata? Ta ultimo indapoy nga isubo mon maragregpay. Agap, kasi ti kunak. Nunay kari nga isuta. Awan makatubang. Kat agtugmuklat tati talanta. Nga ora ang japay dagiti sumangpay apan nupok iti relasyon ta. Girl, I need you. I need your love. Kaya't mo asawan ni Greg timang sukon ken mangitulod ken kaditi balay iha? Wen, papa. Nagtulag da ka no kan dyan, Ray. Uray pay. Bayan nila ta na. Nasingpot-pot ni Greg. Kan agkagayuman dala unay. Abak da pa'y nga ruti agkabsat ka ni dyan. Angam iha. Amanga no sa bali ti pagtungpalan ti kanayin nyo panagkuyog. Papa? Nagruna no nadagkat kay launay. Awan mat nga ta, papa. Ngamin, kas itinakunak. Nasingid dang aggayam. Saan mo laeng amay baga iha? Tadyay ko na nga ruden. Ura na yu per iti danom akayo. No kanayon amadadang. Sumgidlat ta. Anya ti kinunang, friend? Saan ka nakaturok unay di rapi eh? Wen nga rod, friend. Sana sumina iti panunot ko dyan na ibaga ni papa. Anya nga minaya ti imbaganakan ka. Kasla mariribukan ka launay. Saan ka nakaturturog? Amangan ka no iti kanayo na panagkuykuyog mikan ni Greg kat adda maabol a relasyon. Anya? Oh, well. Saan tayo lang nga mo? Adayo ang mapasamak dayta, friend. Nasingad nga aggayam da Greg kan dyan, Ray. Amok. Amom. Kunada, awan imposible kan ayat. Si Kapilma may sakamat. So may saada nagkinarian may kan ni dyan. Nga orayan yat mapaspasamak. San kami itong agsina when aglinipat. Nga uray agin nadayo kami. Oh, sana all. Awan. Nagkaring agsubli tapno tong palon na ti Karina. Wow, ha? Sana all kunakmanen. Ken, adtuyak mat amang ururay ken kuana. Tapno matong palata ti panagkalay sami. Iso nga rod ako na, asaan ka nga agliday iti adayo na, tama ko na anagasat kalaunay. Ngam, ti posible nga adda maabol a relasyon iti nagbaitan mi ken ni Greg. Kasla imposible, friend. Oh? Kasano ko mga... Oh?
Anya ngay no. Anya ti amo tayo. Adu ti mapasamak tunggal aldaw adumteng, friend. Saan, friend? Dinto mapasamak dayta. Oh, nga man niya. Anda na sa ukanyak ni Greg. Apalan na kanuunay ni John Ray. Daiso tinayat ko. Oh, makita? Kulakon kat. At dalakit din nalimod pa na gusto na ken ka. Kinamom, naku nanapay. Ano ada ka no kasingin ko, arman na. Wow! Sana all kulakmanan. Kayat nasawan. Diyos ko, ada nga ta nalimod arik na kanyak. 100% nga adda. No kasta tinaybaga na ken ka. Kat, saan tala nga may baga? Ang mga nudumteng tutel daw nga ipudno na ken ka day tarik nana. Taawan kat nga ro dito ni John Ray, agayam na. Ito ka na naman muli, kumakalok sa aking puso, pag-ibig na kay kulit. Ay, adalakit din ti anak ko aya. Naimbag ta damot day ta agayim da. Agasam day ta. Sukunan kin itulod na. Saan to nga ta mapasamak ti pampanunutek? Nga iti kanayon da pa nagkuyog kat addan tumaabel a relasyon iti nagpaitan ta. Nagrunakit at dan ijay Canada ni John Ray. Nataer kandi adal ni John Ray. Kat sigurado nga ado ti agrukbab ken kuana. Kasanon no di nang tumalapanan ti sulisok, tadayo ni adalin ken kuana. Manyala di tan ti pampanunotek. Agam, saan nga imposible ang mapasamak na ita? Ititaktak der ken kinasingpet ni Greg. Saan anarigat nga ayatan, tikas kunkwana? Sorry, Greg, ha? Oh? Sorry? For what? Nagbayaga nga grub-grubwat. Kanayon nga isot pangungungtan kanyak ni Papa. Okay lang na ita. Sang-sangpit kumot lang ita eh. Ken nasapa pa mat? Sa bagay, nasapa tapay ngagpaiso. Ngam, ang mga numala daw kamot iti opisina yun. O saan? Siyak mo tibo si Jay? Ay, iti department ko ti kahit ko asawan. Sure ka, saan ka madaksan? Saan? Awan rumbang nga pagdanagam. Okay, imbagam day ta, ha? Iso mabalinta pa iti tumaga sa amamikat iti restaurant, iti asudeg ti opisina yo. Ala, apay, saan ka pa yan namigat? Nagkapiak lang itay. Sige man laangan, sa bagay uray siya. Minumak lang iti gatans. Amok matapada ka, adi mamigat. Kasi numot nga mo. Siyempre, nasingad kami nga gayam iti BF mo. Natural. Nadakamat na kanyak dayta. Ay, alawanan. Amok-mot nga ado ti may istoryana ken ka. Maipapan kanyak. Kasta kayo kidi. Awan rumbang nga pagdanagam. Awan dagas nga istorya na may papanken ka. Kanayon na ka nga ibida kanyak. Iswa, kasta unay mo't nga apal ko. Anya? Day tatipod no. Ada madlaw ko ha. Oh, anya day ta? Talaga akan na yun mumut apatukaran day ta akan taan. Inted kanyak ni Jan. Yung kabil na iti flash drive. Talaga? Sana all. Amok nga minamagusgustuam taimbaga ni Jan kanyak dayta. Anya? Kinamok. Malagip mo tigayem ko no mangeg mo dayta akanta. Pudno dayta. Ken? Pagustuak may. Oh? Title na langen ket napintas.
I'll be right beside you. Oh, gasan? Akay na asawan. Taagin na tayo kayo kinidyan. Siya ti adda iti sibay mo. Ha? Si dadan ngagsirbi ken mangsaranay kin ka. Bayat ti kaawan ni Jan. Greg, Amom ka di? Kaslamatan kurang tel daw ko. Nujak mangagday ta akanta. anyan? Ken amom pay? At malakip ko tunggal mangagday ta. Oh, talaga? Sana all. Sino man? Malagip ko ti panagkuy-kuyog ta. Talaga? Sana all. Girl, I need you. I need your love. Kasi nung atamat na ito nga mawawag. Ni nga tadyan. Apay adito nga umawag. Kat adamot cellphone ni Annalyn. Felicitas Residence. Hello? Si Kamat Gayam Rodel Barok. Simre ka niti trabaho na. Nasaya at mat. Ha? Nakamwami ti dayta. Kasta ka di? Uwan. Adda ni Jay Canada ni Janry. Dandanin makabulan na ijay. Ay, tatisan ko nga amo, Barok. Mala, baliwam tulangan ti umawag no balem. Wen, Barok. Sige. Bye. May samit day jay Arodel. Kasanuan na amuan na nga awanin ni Janry dito Pilipinas. Kan, saan ka di pa'y nagsubli iti trabaho na? Ay, napingit day jay nga grayo iti anak ko. Kat amangan no riribukan naman iti anak ko. Amangan no isot tumawad ariribok iti relasyon dalin kin dyan. Kakaisuna saan ko anak ibiyangan ti relasyon da. Dayjay kit din Arodel ti manggulo kadakwada. Wanya, mapandan? Nakaawid gaya man dagiti kakaduam. Sorry naladawak basit. Wana, okay lang. Adamat lang yung naramid ko. Kan inyawag mo matamaladaw ka basit. Ada nga minilipas ko a report. Mabit lang nga. Ornosat dagiti papapel iti table ko. Amang ano ada pa eramidam. Sige lang. Agtugtugawag lang dito eh. Sige man nga Rod. Mabit lang nga ito eh. Sige lang. Take your time. Nay. Madamamat ang mapatpatukar ti paborito makanta paborito ta? Kunak ko ba? When? Onya, awang ka di payawag ni Jan. Ay, awan pa'y nga Rod. Loko na ya mo kong. Nakalipat sa amaten. Ora siya, manungal daw na di mawag. Kasta ka di? Duangal daw mat ka na di mawag kanyak. Ano ya? Ay naglukon. Maiturid na tisan gumawag king kay ti duangal daw. Siguro. Amo na abisi ak. Nalabit ngayon ton rabi nga umawag. Agsabali mo't nga minti oras tayo dito eh. Kan ijay.
15 hours behind. No, alas 5 tayo iti agsapa. Alas 2 dalaang mat iti malumijay. No, alas 5 tayo dito kas ita. Alas 2 damat iti parbangon iti Canada. Wan mat kiti Aday ta. Nalpasan. Sige, mapantan. Nalpas mon? Wen. I-check ko lang ang intong bigat. Kababain mo't no aguray kay ti mabayan. Na yun. Awan anyaman na. Uray kat awan mo't amok kapapanan. O sige, mapantang nga din. Okay. Yak mo tiri daw. Man malipatam. Wen. Sige, Megan. Siya kunti mangilak. Nagsimpat ni Greg. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat mi. Aday ta, nalpasan. Sige, mapantan. Sigurado ka? Nalpas mon? Wen, i-check ko lang ang intong bigat. Kabaabain mo't na aguray kay ti mabayag. Unay daytan. Awan anyaman na. Uray kat awan amok apapanan. Sige, mapantang nga din. Okay. Di mo lipatan nga ilak diri daw. Wen. Sige, Megan. Nagsimpat ni Greg. Sige, siya kundi mangilak. Sige. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat mi. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow. Wen, kasta nga Rodel. Sige. Bye. Nagdagulit mo't tanda siya, Rodel. Siya kumarabang nga ibagatikas jay. Nasaysaya atin numamuan na nga damang itultulod kinilin. Adaw mauawag iti cellphone ko. Di mat gaya man ako. Hello, Iha. Ayan mon. Papa, medyo maladawak ba sita sumangpet? Ngamin, nag-dinner kami ka ni Greg dito irwal. Didak matanurayan namang rabi, Iha. Sige, Iha. Alang arod. Aganad kayo, Wen. Wen, Papa. Bye. Bye, Iha. Saan ang magastusan nga ta ni Greg? Anya nga ta ti kay papananday tangar aramidon na? Amangan met no ti atap ko nga da pa nagkurso na da na kinilin. Mahang pangarodan ha. Kitkitaan nakmatlatan. Maru na wakto lang ata. Ling. Tapno maitulod na kun. Kan makainanakan tumatan. Amok nga do tinaramid mo ijo pigsina. Awanan yaman na. Kinsan ko amarik na tibanog ko nakadwa ka. Anya? O siyempre, kadwak di kapintasan a babae di tilubo mo. Di wow. Bola. Kapintasan ka dyan. Sige. San ka nga agdanag? Siyak to mati agbayad iti dinner ta. Anya, saan? Saan kumat nga itulo kasi kati agbayad? Alakit din. Mangantan. Nalami isan dagiti na idasar ang makan. Can I invite you, John? For what? Pangawisam kanya, Charming. Kuyugan man nga dinner. Ha? Oo! Di mo ko na ay napagkankanam ti awis ko. Okay. Lipasak lang ti report ko. Saanan? Mapantan. Nalpasan ti working hour mo. Siya kung ti makam mo kini papa. Okay. Kasano nga ta makapagkutkudak iti daytoy. Anak ni boss. Iti daytoy a construction farm.
Po, bakit kita nakitikas ta? Napintasak ka di? Ha? Ibagam tipod no? Nasaan? Gumuraakan ka? Napintasak ka di? Naskan ka di pa yung ibagak. Really? Oh, I like it! Inagkanak? Para day talang. Ping-ping mo na tinagkan. Kurang pa'y Amangan no. Kayat mo nga itilips tiyag ka. Ha? Piniyaka mo tanya. Nag-Greg to yung mawawag ah. Hello? Nakaraing ka pa'y gayam, Greg? Uwan, sana ka makatulog. Isa pinatas ko timawagin ka. Sorry masinga ka. Okay, no problem. Actually, sana ka makatulog. Ada ka di parikot mo? Pampanunutik namin ni John Ray. Na nakalipat matan. Lin? Awanen. Talaga atsak mauray ang tiawag ni John. Anya ka tangag pa iso tinapasama. Tawari siya kat dinak pa inawawagan. Uwan nga ron. Maikatlo da ito yan na rabi adi mawag kanya. Oh, basta ka di. Saan ba ta naka-online? Anya nga tan ti mapaspasamak ken ko ana ijay. Agtalo bulan lang pa itikat na iya saan. Uwan. Di nalam mo. Nalausan ti iliw ko kan ko ana. Bueno, busy mo dyan tao. Uray pa'y. Maipamuspusan no kayat na. Sa bagay, ulmat kidiya. Ngam. Sapay la ko ma, tadin tumapasamak ti pagbutbut niya, Greg. Pagbutbut nga anya? Adi kamtun agkita pa'y. Ay sus, saan ba't nga tama pasamak dahita? Taamog nga'y ayatin na kalaunay di kayom ko. Isot kanayod ng ibaga kanya. Ngam ado ti sulisog ijay, Greg. Anya? Iti day jay atak-tak dar ni Jan. Amok nga do ti agkurso nada ken ko ana. Sa bagay. Kasanon no. Di nantun masarkedan ken malabanan ti sulisog. Girl, I need you. I need your love. Kunak na gawid tayo tayan. Nagpilit ka pa lang may dito yung bar. Come on. Danggayan nga uminom. Sorry, ngam sana ko na agin inom. Kun agdribak pa eh. Sa adapay sa inton bigat. Saan mo paglanagan di trabaho? Tasyak di makamukin ni Papa. Anya? Saan, Charmin? Nabitak pa lang iti kumpanyayo. Saan ko akayat nga adam ako na ni Daddy? Unak awan parikot. Sa balya talaga rito eh. Yes, honey. Come on. Ha? Honey? Oh, yeah. Ibagakan ka, Tipuno. I like you, Chan. Anya? Kaya ko, you will love me. Kaya ko nga, ayatan nakmat.
Diyos mio, kasano dito yan? Kasano pa inilin? Naglaw anak iti dito yung mistisa. Saan amabalin at tutupak dito yung babae? Apay na pa ni magkamatan, honey. Kuha. Why you look at me like that, John, honey? Nabartek kan, Charmin. Saan mo nga mo tisasawam? Huston tinainom mo. Narigat ng malabsam. Ay, saan ka madalakan kanya? Naruwamak nga uminom. Naimbag mo saan nga agungat ni boss. Saan? Kunakmanan. Awan ng pibing na kanyak tabiyag ko dito eh. Anya? Saan nagpaya na baratak? Come on, try me. Sa bali mo dito yung babae. Oh, sige, honey. Let's celebrate this moment. Oh, iha. Apa yan? Apa saan ka makapangan? Awan ganas ko amangan, Papa. Ken, madlaw pa, yan napuyatan ka, iha. Papa, Adda ka di parikot mo? Wano parikot yung kini John Ray? saan ko ngay libak kada kayo, Papa? Manungal dawan adi imawag kanyak wano nag-message man la kumay ti messenger. Amang ano makumikumidlaeng iha. Nasayat lang no kasta ti rason, Papa. Kasanon no, No, anya iha. no nakalipaten, tanakasara ka ni ti sabali, Jay. Anya? Manula nga bulan na ija, iha. Isukat na kanadagos. Day ti pagdanagak, Papa. Saan nagaputawan talik ko ngam kasanon no, ada lang sulisog kan kwa na ijay. Iha. No talaga nga ayatin na ka. Malabanan na. Wano nasken alabanan na. Ada ka di parikot mo? Ako, Saan ka kumanangag di bakpay? Amo, da parikot mo. Saan ka kumaabumdang ang mga ipagkakanya? Basta, ada may tulong ko. Ipay ko. diyak ka mo, Greg. Narombang nga ibagakin ka dahito yung anusan. Ibagam lata. Tadda ka si dada namang tarabay king ka. I'll be right beside you. Madanagan na ngamin. Kan, pas dawak. Kasan batin nga mauawag. Di pa'y agonlinean. Kasla, awan matan pinanawan na. Ore siya. Di na ko matawa-awagan. Sapay la kumata sana mapasamak ti pagdandanagak. Amang lipat ti gayem mo. Ibagakin ka. Amok no kasanot panagayt na king ka. Gamsan tayo nga mo dagiti dumtang nga sulisukin ko anay jay. Day tangarod ti pagbut nga, Greg. Amok. Moderno launay wano liberated dagiti babae jay. Ket mailawan ti gayem mo. Girl, I need you. I need your love. Sorry no naladaw kami ka ni Greg, Papa. Awan parikot iti dayta, iha. Kukwa. Papa?
Awan to nga tati sa bali nga ibo nga day ta kinadagkat yu iti tungkal maysa. Ha? Nangrunakat ko nam, nga awanan awag ken kani dyan re. San ko nga mo, papa? Ngam, kasagayim laang mo ti pangibilbilangan may titunggal may sakan, Greg. Saan mo ang may bagaday ta iha? Tay kunadan, madevelop met ni ayat, tasa na basta nga grossing. Saan ko nga mo, papa? Sige, makaturturog ako. Saan ka nakaturog na imbag idi namin sa narabi pa? Sige iha. Good night, pa. Good night, iha. Nene. San samat anasaya atin ti mapaspasamak kadaan alin kinsyatre? Daytoy kaditi bunga ti panaginat tayo ta. Anya ti orasan. Aldaw samatan. Saan nga iti kwartok ti ayan ko? Anya dito eh. Apay akas to iti langak. Ni Jermin ti ada iti habay ko. Honey. Anya ti kayat asawan dito eh. Honey, please embrace me. Anya ti kayat asawan dito eh, Jermin. Adak iti kwartong. Anya ko mapay. Tinagkaitata na turog. San ka di ngayon tulod na piti kondo unit ko? Ngam sana rumbang tinapasamak ka data. Tawan mo't relasyon ta. No need. And don't worry, honey. Sana nagpapawi tinapasamak ka data. Nadikat. Maragsakan naglaunay. Ngam sana rumbang. Taada kayan ayat ko iji Pilipinas amang uray kanyak. But you're far from her. Anya? Siya teda dito asitataan ang mga iti iliw mo kankwana. I'll be right at your side. Saan arumbang dito eh? Abong ka di dyan. You're a great lover. Ada kayan ayat ko iji Pilipinas. Ni Patemon. Anya? Nabayagan nga agayan ayat kami, kinilin. Again na dayo kayo. Kat siya tiyaday di asidag mo. Di na saya at awagak ni Papa. Ibagakasan ka pa sa mara kita. Anya? Kayat ko. Agtalinaid ka dito kundi unit kong agmalam kan agpat nagpay. Okay? Diyos ko. Nagbasol ako niti relasyon may kanilin. Sorry, Jan, honey. Ngam idita mo pala makita kay di opisina ni Papa. Nagustuhan kan nasitakan kanya. Ngam sorry mat. Nudyak maikaring ayatan ka, Charmin. Taada sa balingay ayatak. Mawatan ka? Ang aramid kami na kabailang. Tapno maayat na tumatlaan. Felicitas Residence, hello. Hello, ma'am. Nilinda ito'y. Oh, si Kamot Gayam, iha. Nagawag ka man. Sorry no madisturbo kayo, ma'am. Kahit ko lang kumati makidamag, may papan ka ni Jan. Apay, saan ka di nga umawawag ka? Nabayagan, ma'am. Makalawas sana nasurok.
kat matanagan. Daimbakad ka tabakalawas lang. Idinto ta siya kat makapulanan. Ay, jakman amoy titay-tiyay nga ubing. Kasta ka di. Unay matan. Makupikom lang nga tao na yan iti trabaho na. Manumot nga rod nga agopen iti Facebook na. Ay, day tatisan ko ka amo iha. Agam, bayam. Dapat sa kakontakan ni kabagis ijay no anya. Sige nga rod, ma'am. Saan ka ngagtanag? Siya kunti umawag kan ka no da makasarita kadakwada ijay. Agi manak, ma'am. Sige, kastabay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Ay, nagloko nga ubingan. Ultimo kaayan-ayat na. Di na naawagan. Ay, anyan. Apa yan? Awan pa'y makatawin na sa Amerika. Naitatisan ko nga mo, iha. Payam, tapada sa kakuntakan ni kabagis ko ijay no kasano. Di kagdanag, siya kunti umawag kan ka, no da makasarita kadakwada ijay. Agyam anak, ma'am. Kastapay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Nagloko nga ubingan. Ultimo kaayan-ayat na. Tinanaw-awagan. Anyan. Hangam. Apa yan? Awan pa'y makatawin na ija Amerika. Oh, abay nga inawis nak dito kantin. Kwa, friend. Da kayo lang kinigrek ti makaamu iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Awan mo tinawag ni Jan. Uri ka ni Greg. Di mo tumawawag kan kwa na. Oh, kasama daytan. Tsaka mo, friend. Awan pa'y makatawin na ijay. Nakalipatan? Diyak nga rod amu. Anyang tanong awagam ni mama na. Damagam na yung mawag ni Jan. Naawaga kon. Mas daaw itimbaga. Oh? Anyat ko na na. Nas daaw nga rod itinamuan na. Kan uray ka no mati balay da. Saan ngay mawawag ni Jan? Nay, apay nga ay. Anyat na pasamak nan. Iso na ito yung tibagbagakin ka pagbutbut nga, friend. Ha? Adumteng ti panawen ang makalipat ni Jan. Tiam kaklaunay. Amangan no sana malabanan ti sulisog. Gapot ka adayok iti denana. Well, kastitim ako na, friend. No talaga ngay ayatan na ka. Labanan na ti sulisog. Saan ko nga mo, ngam sa bali ti marikrik na. Saan lang ang akin abisi ti rason at di makaawag kanya. Saan ka kumangag panunot iti kasta? Amang nadalang parikot na. Kan padasang tumanong ti umawag ka ni mama na. Tabarang imawag ijay kat anda update na ka ni Jan. Sana mapunas tinadaan ko, friend. Sana suminay ti panunot ko ti kaadan kasukat ko iti puso na. I was hurt and I was fooled by a love made by rules. I wanna break free. Anya. Oh no. Oh yes, honey. Tikagdanag. Awan gasto sa mga uray sinti mo.
I have money. Siya ti magkampo. Please, di ka nagkitkat. Kasanon nilin nga uray kanyak. Ibagatan ka. Something wrong will happen. No agkit-kit ka kanyak, honey. Anya ti kayat mo sawan? I love you so much. No di na kikasal. I will kill myself. Ha? No anya timbagak nga aramitak. Aramitak. Nangruna no agbunga tinapasamak ka data. Anya da ito yan ang naramidak. Promise. Aramidak kami na kabailag. Tapno maayat nagtumatlang. John Ray, honey. Hello bro. Nakalagip ka man. Kunak no talaga di na kami malagipan. Kumusta kayon dita? Saan nga okay? Di ka mat ngaminan makalagip. Dakla parikot bro. Diyan ka muna kasano nga ibagak kinilin. Isu asikat inawagak. Anya nga minday ta? Bro, diyak naliklikan di anak tibos ko amisti sa Pinay. Anya? Kasano nga ro din nilin? Saan mo pa ilang ibagbaga, bro? Pangnamnamaang pailaan? Pagurayam iti awan jay tao? San ka kadi amasyan? Kunam ngay ayatem ngam apay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na. Nabartag kami ito ah. Kit nakaputak langan, amay may sa tinagturugan mi. Awagam, kat si ka mismo ti mangibagaking kwa na. Nuan niya ti baganakin ka, awatem, tangay nagbasol ka. Girl, I need you. I need your love. Apay, anya nga minday ta? Saan nga imbaga ni Craig? Noan niya ti kunana ani dyan kano ti mangibagakanyak. Adda ka ti dakas ang napasamak kini dyan? Sa balit yak parparit na kanyak, friend. Amangan no pimaysun ti pagamam kak adikam to agkita pay. Taadan kasukat ko. Ha? Kasta ti atap ko. Sana malabanan ti sulisok. Saan ka pa'y kumangagpanonot iti sabani? Urayam ti awag na dyan gang ka. Urayam nga iso ti mangipudno kan kano niya dayta. Kasano no saanan nga umawag kanyak, friend. Di, pilitod ni Craig, amang ipudno kan ka. To the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. San ka kumangagpanonot iti dakas kontra kanya, Clean? Kan ibagam adadadaulit ni Kiana. Amom no kasanot kinasingad mi. Saan ka nagtanak? Dungagak. Kunak mat akong takayam nga muna. Wino, ag-message ka iti account na. Urayam no anya ti sungpat na. Si kanti mangibaga, Greg. Anya man ti bagam, pacheck. Maawat ko. Nga ta? Anya man dayta. Kasanuman kasakit. Nga uray bagak nga da sa bali a babae ni ti biyag ni Jan? Nukasta. Pudno ti atap ko. Saan na kano analiklikan tinasawa babae? Namsan ka ngagdanag? Addag dito'y asidadaan mga dingay kin ka. Apaya naglagaan na sulisong.
Nakainumda ka nung nagpadpada iti daya babae. Nakigtot lang iti makariing iti agsap. Tagkaatag namatan. Dinan maliklikan tapaikasaran ti babae. Ket amom ka di nga anak ti boss na ti babae. Anya? Pilipina ti inana. Amerikano ti amana. Oray pa'y, no talaga pang panunutan na nga da relasyon mi. Naramid na ti amin, tapno makapagkadkad. I was hurt and I was fooled by a love made by rules. Isumod lagay masanan ng mawawag ni yan kinkwana, sir. Tada naglawanan na ababay. Niya. Dahil ta tinagsangsangitan ni Lin. Nimbaglangan, ta napagkalmak. Agyaman na kitiyan anos mo kinkwana, Greg, iho. Pasensyan, sir. Napan kami pa itikid di baybay. Katidyang impiksan at sakit tinakam na. Maawatak. Kat agyaman na ka, tanda kalata ang mga naandi ngay kinkwana. Agagayam kami kada dyan. Awan parikot, sir. Adda ka kanayon ang mga dingay kinkwana. Oh, di ka lakit din nagtepal. Nailuyo sakmatan, mama. Nakainumak kan narugso ni Charmaine. Iho. Parikot ko ni Lynn, mama. Yapay nakasarita. Dahil ti parikot ita. Nangruna kat agayat unay kan ka. Amaganbot no niya ti aramidon na itipagina. Amok adina baybayan ni Greg ni Lynn. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Awagak to, mama. Dahil ti kasayaatan nga aramidom, iho. No talaga na ilawan ka ditan. Anya garon gay. Mama. Darigat mo't no talikodam ti anak ti bus mo ako nam. Nangruna, no agayat kan ka. Adda ka di ibagang kanyak. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know, ay ayatam tinapanawam iti Pilipinas. But I love you so much. Charmaine. Agpaiso, naiduma kami babae dito eh. Kat Jack may libak na ita. Nagsisinublat dagiti nagbalin akaayan ayat ko. Ngam, sikat tinakapanagnag nga awan naglaw anak kadakwada. Charmaine. Kang runani ti amin. Awan inayat ko, wano nakarignag ti ayat kadakwada. Anya. Italang anagayatak iti kastoy, honey. Ipatay ko lakit tinotalikodan na. Promise. Aramidag kami nakabaila. Tapno maayat nagtumatlaang. Saan ko amay kari? I know. Awan rik nam kanya. But, aramidag kami tapno maayat na kani. Okay? Just give me a chance. Ikanak langit ikon taway, honey. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtakinaduan nagtito'y igid ti paypay. No awan ka lang nga tamangan andingay kanyak. Tsaka mo.
ang mga no naglemesak ti tapaybay. Saan mo nga ramitin dayta? Saan pa kanibusanan ti lubong? Nalabit sana da kayo tiniituding itong kalmay siya. Kat padyak, dumteng to ti lalaki ang maikaridit na nasinaw nga ayat mo. Manjakon. Anya? Saan ko na kaya ti masaktan? Saan mong ibaga ti kasta? Dumteng to tinaikarya parakin ka. Sana ko namang namnama pa'y Greg. Saan mo apukawan tinamnama? Siguro. Di umadayo ni Jen. Nagpariknan kanya. Asaanan nga agsubli. Tapno tong palan natin may sakari. Ayan na dayta Karina. Di na kano nalabanan ti sulisog ti anak ti boss na. Di ko namkit di. Talaga nga gusto mo't siguro iti dayta yung babae. Lin? Taurian niya ti aramidan tay babae no talaga alabanan na. Siguro. Awanan maramitak. Nalabit. Di dati pagpatinggan ti amin kada kami. Di kasayatan nga ramidam. Aklunam ti kinapudno. Patya kadumteng tumot lang ti ayat akatukad tinapudno apanakayat mo. Kasi tinakunak, Greg. Saan kun anam namain pa? I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Oh, kumusta ang tirik na, friend? Mauawa na nakitiganas, friend. Kaya't ko tiyak bakasyon. Agpakada ka akin ni boss. Mayat nga ta. Ibagam Panunutak pa'y. Ibagam ka di ni Craig, tagbakasyon kayo. Anyan tulangan ti kunain da nagkuyog kami. Apay panunutin ti masao ti sapali at tao. Naon lakat ti dakas nga aramidan nyo. Manchak. Kang runan ti amin. Awan dakas na no. No, anya? No da kayon. Anya? Masapul nga klunat nga oray kasanot kasakit na, papa. Nagbanag nga ubaw amin nga rapaap mi. Analin, iha. Napanan ti Karina nga urayak ti panagsublina. Tapno tong palan na tinagtulakan mi. Talaga akas ta, iha. Adalat ta dagiti dumteng nga pagting iti biyag tayo, aditay namnamain. Ngam, kasla masudak ti pusok, papa. Inayat ko iti kastaunay ni Jan. Iha. Ayan ti Karina nga agsubli. Tapno buklan mi ti maysa pamilya. Anak kariak mat nga orayan at mapasamak agur orayak. Awan ka imbagan nga ramidem. No ti maklo na di ka kagasat. No pa'y nasakit. Kasta ti aramidak, papa. Aklo na ti kinapudno. Ngam, diya mo, no aginggat ka, no amay turak ti sam. Kabailam, iha. Saan ka kumangagbalin na nalupoy? Pero naan ti amin. Kidawem ti panarabay ti apo. Papa. Wan, iha. Isut mang tidkired ken pigsam, amang sarangit ka na gito'y apan nubok ti biag. Pa, agyaman na kiti pa ng patpatip karyo kanya. Laglagi pem kumaiha. Adaak payla dito'y amang tarabay ken ka. No namin pinsan ang manglipatan.
Awan babalin ko. Nga maging kayta. Mariknak pa'y laang tisaam tinaramit na. Maawatan ka. Sana kas ka rin na malipatam ti tao nginet mo. Agbay sa dayta. Wen, tauray ayop lang, may natarakin mo ama po ka. Umda sa pagsakitan tinakam mo. Wen, Greg. Nangro na katinayat ko iti awan kasping na. Ngam, apay akas to iti impalakam na kanyak. Babalawag ti gayem ko. Amo ka mabain mo't kanyak. Tasanon ng imaw awag pa'y. Awanan na mo kasawan. Urayan niya taramidag. Uray ko alipati ko na. Umagibas lang tayo tilagip ko dagiti panagkadkadwami. Ngam, ada pagyamanak launay iti apo. Tasaanak anaylawan ken ko na. Ada pa'y lapagpanakil ko. Nasinawak pa'y lang. Day tati kapatgan. Gayam. Long weekend ita. Amano kahit mo ti mapaniyibagyo. Anyat pa ko nam. Girl, I need you. I need your love.